Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhan. Halo Arhan. Wih, Arhan ini memakai barungan apa ya? Barungan apa? Tak amben apa? Ini barungan apa namanya? Wah, ini juga ada barungan kecil. Halo Jena. Nah, Jena mau pakai barungan apa ya? Wah, itu apa namanya? Macan. Terus ada Mas Aska. Mas Aska mau pakai barungan? Wah, kepala macan. Terus ada Mas Rama. Mas Rama mau pakai? Bah, buntutnya suwek mah. Buntutnya suwek ngerti. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan? Wah, singa kecil. Terus Mas Hanif. Apa rek kodok nih? Wah, kodoknya hijau nih. Kodoknya hijau nih. Terus ada Mas Beril. Mas Beril memakai barungan? Oh, ular. Tak gabir tau Dil. Ularnya warna apa Dil? Wah, biru. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan? Wah, singa besar. Terus Mas Riko. Mas Riko memakai barungan? Wah, barungan hitam. Dan Mas Jihun wah, Yune mangan wong perahun. Mangan sapa hun? Abdul. Wah, mangan Mas Abdul are. Duh, Mas Abdul diam mak. Ya dipakai yo. Arhan, ayo Han dipakai Han. Iki barungan besar ape tampil iki. Ayo Han. Ora ayo pesen wong gue. Bangsane para ganteng sewu. Semangat, guys. Sumikira saka sak kenahing papan panggonan kene. Ngene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Weh, embere ketok. Sumikira saka sak Jalan toh, barungane jalan. Ya barungane jalan. Barungane jalan. Barungane. Wah, melayu barungane. Yo wes yo duduk yo Arhan yo. Buntutnya gede. Ayo Mas Iqbal dipakai Mas karo Mas Abdul. Ayo le. Anggergo. Tak juga bilang. Lawan medeni wong kok. Kok caplok Dul. Riko caplok. Wah, Riko dicaplok barungan.
Wes yo duduk yo Mas Abdul karo Mas Iqbal. Ayo Mas Hanif karo Mas Jihun. Terus jelek dilis banyu putih. Banyu putih, Bu. Duh. Ayo Rehun. Mas Hanif lho wis nek kene kok. Wah, aduh Ya wes ya duduk yo Mas Hanif karo Dik Jiun. Kono kon nganu di kok. Ayo Mas. Gak apa-apa. Lebokno, Dul, lebokno omah. Yo Mas. Alon-alon. Iya iki buntute oleng. Tot bulut. Rama. Abdul Abdul. Bel. Nabrak bae. Kak rasa oleng to, Kak? Yo duduk yo Mas. Mas Aska wes duduk. Ayo saiki. Diri yo. Ayo Rio. Pakai karo Riko. Hun kon ngelembah kong Hun. Singa ini ta. Galo nek. Ayo. Wih, Mas Riko oke. Balik bal. Nah, Uma. Wes ya duduk wes duduk. Ayo Dik Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.